Ndagika nini thutha wa igongona ria uhiki gatagate ka Dennis Kinyanjui na Agnes Wangari kwambiriria kanitha-ini wa ACK Jehovah Shammah mwena wa Pipeline Naikuru, mbuna inegene ciatuma gicanjama nja wa kihingo gia kanitha uyu. Muiritu ugiuikaine ta Agnes Wangari ekinyihiirwo ni matuko ya makurugamia uhiki uyu, akiuga Kinyanjui akoretwo ari muthuri wake kwa ihinda ria miaka itatu. Muiritu uyu manyitanire na nyina na aria angi magukite kumunyita mbaru maikaniria ciugo na aria makuhingite kihingo niguo matigatonye kanitha. Hajui Kenya ana wasichana watatu. Nani ajui? Wangu ni wa pili. Na kuna huyo mwingine. Unaniambia nikusikiza nini? Tantaria pesa jonabea. Riria kihingo kiagire kuhingurwo, Wanjiru ari muritu mieri itandatu ahamba na kwagarara kihingo kiu aumitwo thutha ni aria mauma nao. Igongona riri riamba kurugama, arugamiriri makioneka kumaka thutha wa kurokerwo ni gitaraire. Baba ya mtoto anasema anafanya harusi. Ameniacha huko chini nikiwa na mimba nateseka kulea mtoto, na ameniacha mama yangu anakuja kuoa mwanamke mwingine mzee kumuliko. Kama mzazi nina uchungu sana kwa sababu mtoto wangu anadhulumiwa. Hiyo ni kudhulumiwa. This is criminal. Thutha wa ihinda ria kuhumania na ciugo, igongona ria uhiki uyu no rithire na mbere. Kinyanjui na Agnes manyitithanio atari kuria marigu matonya ngari iria kumakuite mombura rukungu na gutiga Wanjiru na aria angi magwikinyitie mameroreire. I'm the legal wife. Napenda spende mtoto anagaramikia. Yes. Napenda spende honeymoon tunaenda wote. Tunakaa wote. Marua kuma kuri wakiri wa Wanjiru monanitie ati Wanjiru ni arabingite uhiki uyu uria ugite uratanyitwo gwikirwo kanitha-ini wa Saints Prayers Fellowship no uragarurirwo na gwikirwo guku ACK Jehovah Shammah. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kenyugo Mwaura.